ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Kasur kinong maulai kelanang yai pensawa ya kasur jingdawa syakitendong skor jong ke Sarkar Jilla bakadai ban suspend bej mardor yo Director General of Police jong ke Jilla but yo Superintendent of Police jong ke East Gentia Hills District but kuntubru ya Superintendent of Police Traffic jong ke East Khasi Hills District Kinong ilam jong kasur kinong maulai kila pun sngau ya kani kajing dawa ha kajing ilang thang mombati ha kajing dap shibnai kenti kajing sya siat yap jong ba Cherry Starfield thank you ha kajing lek khandra jong ki pulit ya ka yeng sa jong u ha maulai kanton masar ha ka khatlai tarik ubnai nailar ar hajar ar puwei Kinong ilam jong kasur kinong maulai kila pen paru bakim sngo shania shu ye ka judicial inquiry balathung da ka sarkar bat kila dawaru bamenta ka sarkar kala deban IT no ye ka jingtokit she ka Central Bureau of Investigation Hagani ka jingilang thang mombati kabalalong hajan yingsa jong ba cheris laya shimbenta lang dakipai ba nong song snong jong ka snong maulai kanton masar haga khalai tarik ubnai nailor arajar arphuai lembat ki bahaying hasem jong ba cheris nangta diki longkme ki rangba bat ki samla ki balawan na ki snong ki ba marjan Kilayay kaang bat yay perta khamtam kasur kinong maulai kabanay kaang tenge na kabenta kato kijing dia ha kato ka step khat lai sore jang ubnai August ha kaba jang step perngap iba pliap dang ka jentia ila shu pendukot jubar ya ka jing em ya kaba iwai piwai nangi imla ban pediang kong kinong song snong ha kan ne ka snong jang ka maulai kenton masar kabangi labot dien kumni ka ai kabangi dai ban le ni yo i ba ka sarkar baman ka sarkar mutlak Kasyu ngap, kasyu menti, kale kembang patiau, bat ulang yalam jangi tau balai barat sang ma, ulang kom umau, bada syar umpai, tetiat umpai, kini bat dijangi, gimana dam yang tau mau, hato mentai bantong ya kini, banjet ya kini, habangi ong, tolek hang tay, banda sai nak bentai jangi ko kilai pok somat ke badan sa, henrai kai kele. Kilai pai pleu tangki kemat ngai jemlot panang balai udai utakai umau ubasyang menung umnak adai ubril umayos nyau kuska kai jabi yang kamatai kam kamadan kajin kita akan mensiam ya kita bau lale habaki pai ba kidawa hanroi kadai bau dai ubaklam skor klam kemat kan mentoy ayu bangin jet kum yang ta bangin thong kum yakine bakir amen kum yang ta Ujai jeng cau bom sengau, pada kayu keporu, ngasengau bangan ai kata kajing terpat, ya pikom kinong sang senang, ko kitong sang senang jang kamulai kenton mesar, pila yoi katne, ba mender, ulai yuroi hak senang kajongi, dongin yang teli kawai kentai bat sinrang, ngin misyak mat, bangin yalam, bangin hikai bat bakumno. Bakil kawai ro kinyo I akan nuksa kajongi gom kilong kami kam ibadai kita keng kilong saidor ya kalau yang kalong sem gumno kinyalam yala yangi yakikon bakin ya cakmat nama tangkikon kam cemlabiang hoi tangkik paru kam cemlabiang kam tam le kami nama kalong kumne keng kami kidai kilong sop kilong spai kilong kedop kilong ri Kinong seneng, kinong kerau, upate, kampun sit, umdan por balai, ubuan kakam, kajam, kajing pendap, ya kajinan kam, jang kaying. Bat, buan sit ni kikun. Haba kiwan haying, daga buram ya kikpa mo, waslawi kikun kasi ang syay may. Bat, tumtaru, bat upar, ukli syay may. Te tumtangis kau po ya kador kajong imay. Ko kilong kami ba iye, jong ha. Dong inami siya kamat, bangin senran lang. Ya kisnang katau, ya kikon samla jang kabriun nyaprep. Bangin ya walot kami baro. Lada une umau, upene. Ngan yang ngongkeng baro kilo kami jang kabriun nyaprep. Bangin dawa ya kahak. Lada umai, ngin syang hantu, hado bonda jubak. Kanos ni, unsyang hero katas ni ngin syang. Hado bonda ayah ke jubak. Kabasya kita, naka benta jongi. Ikpai kasi kara, kabriun nyaprep. Si kalai tarik mensikat ni kum binong song snong kum binong dalam
jong kan senang ketemu besar niat senang man kapur amdai tang hak tu sini man kapur niat senang bat nya kendur yu pulet hak tu sejak bat nimsum pai perkat badai pendan gaji sak penyap yai bak sia nya kendur hang ni bat ngimpai perkat bat kali nadu nang ni satu saksi kendap jau wei bre ki wan lagi phau tuli kali bat wei bre ki wan lagi spangot pulet kabamla ban dem lanu kaba kalong ba kabalingwa kalong ba habat pulet iwan seniru ni ya kali ni pelet ya kalai kimle ya ini hatu kata kamdei bakadon ya selendat abaki abak ladai keport curfew kumno kimbak kumno keli kim tokit hatu amdei ba dan ya kabaki kemu bangle ibasia hatu sni abak ni nilap dalak jing hikmat pati kali kebayat lai biji menstep amdan bapak pulet leh kapur mensi balai tibat hatu mdai bagi peluang penyap ibak sia kawan yang seti salah nilap ya ke ambulans kawan tambah kamuan direct hang dia kayang seti bat tumbang i parajeng ibak sia tangadin salsan minit kelapoi hatu kamdai kaplan kabakila le lupa nak bantapan penyap ibak sia hatu ka ambulans sanjang ni stay apa kayang basia kada sini hatu kata kamdai ke tinggu jong sarkar man penyap basia ni koplang kinong senang di peramjur ya kene ke jingle jong sarkar di peramjur ya ke jingle dan pulet barang i dalam jong hikmat ya ke baca hat bestap jadi kemsak bandung sini ni kinong senang ni nong penyap senang ya ka senang bangwa kinong tu kinong lusi mengimpai berkat bagi kita diberi bapak ya kan jadi kita punya priang agenda kita yang kita ada yang sangat sulo ya kibor serta kibor pulet kuno mendang ya trai pak kibor pulet haba mati jadi kita punya priang ini ya senang lakano sin lai kendu ya kibri kibarak takawat ya kon dakakti kene mati pulet berada di training tang dicari keset kesulai kemudian kota Kunta kun tinang dalam senang peramjur ini ban midawa ya ka hok ya ka yeng bashi kamdai tang nakadaw ya ka yeng bashi ndai bakanom jaso nang nisma ni tinang ket kam lesi hajisi keman sawan dadak sarkar kaya ya kani lenti lesi ngir ni syapanya bashi hatu ka play kumta kirsiwan su sai ni yen penyap undan malah dei ai hatu kata kambo juma jadi kemtinang senang mentala sensar tangdau garu bat kibar jelah dia melejungi sanu kidan dia melejungi kenal komisar ke MLA khawar hajar afwai dadak prim kendet penri mentah nganget ini dia MLA ke film dot borok kadai ke song ke jista jing patba pekenjit khawar hajar afwai nang bangila banjo sisa yi nong sensar ki bakak baru konrad ngatiap lada udan kaman bat suspend ni sepudet ngatiap ula narba hausnam arjar hanyo ula ban undan hakabor ula ban suspend ni sepudet baknya yak su dibrio halang pi jabalai mentah uang hendak pamla kani ka jing toket lada suspend kalong kapkai yani ikon kasih hara kin penyak yang ingin lihat umno nata daw sa siang nga karpat kasorkan na do ukonrat do prastun rumboy isobha ban pendag yang lagi hakasor jong patka lam kumta kajeti kan sanang jur nang ni sikmat pat nang suang sa siang bangi hakapor kajeti yakin pali mensua sipau kat asnang idang don kajing thang lapo takawat ketua himmat mentang hidang tiang yau tak puli nisara dak kawalam amsu tang dak kawat nang nis kemat dak ka sarkar kepende nyemban si ngya dak ka bakham tenge nang nis Himbratna sarut ya kita nyawadnya wadam himbratna sarut ya kata karaibi nganum keren suruk jagai kebaca haka kalai terik uwakas ngan kerembet babalai kasorkar
ban suspend hado menta yakini ki hep pulit ki belum keti ban siap yap ya ilit ba Sheriff Terpil. Thank you. Ko sarkar ayah kecuba ayah kecing sisa boleh disiap boleh tim suspend hado menta yakini ki hep pulit ngajak slow yakini ki hep pulit argot ki hep pulit USP Chongka East Center Hills but USP Chongka East Center Hills traffic kidai kitinu kipan jabi imat ki her pot ya kecat penriu ke jongi ki siap ya undang ilam jongi namar bang yele ban weng ya kata katam motor tayo ne katao imat kini ki arbot kitinu kipan jabi chong kini ki he puet chong kam megala police ke jongi kinsa siap yap ya iba cie haka kalai trek bat hado menta ka sarkar kam simlala ban suspend yakini ki he pulit ban iyo jingtip katu kadingut ki patnas ki perlok jong chief minister kila pressure yo ban suspend no yaki he pulit hingrai nakaliang ka jong simla tre panle yakini usen syadon bor borway usen syad diktatorship anarki ule ben yang ikipat ba respect ya kata kasur jong kipat ba tayo di katao bana kaliang kajongi nilaya yele dakalenti kabancay-jay in a democratic way ban yakhi dakalenti kabancay-jay kicing yakhi kijongi kilane hadok si banai kenti hingrai ke sarkar kadang sengap man-man imat kani ke sarkar kam kuat ya ke songsok-songsan habang yelit yaki dakalenti ke bajai-jai ru kam simla sengap imat kani ke sarkar ke kuat ban yaki dakalenti ke batengah ke kuat bang ingin penpeluk ya ke jelah Nikwa kakwa imat bangin kong mau Shalom sedeng kakwa imat kakwa ini bangin tang sedeng satai lada bidang siap kuman ngiru ngembatse ban hable ban habya de kita kilunti salah sibnai kene gedingja kerja bat ni ya geding kuman jong ke sarkar itip saya kedar bagade ke pre-plan border hak bagi lawan ras dan bak ambulans wadra ambulans sebut kalau don lupa ke plan ban execute you know but ini yang keren ni kata hapo nongpo ngong ba ini keren sebang kata ke judicial inquiry ke judicial inquiry kalau ba hadian ba uno chairman ubahet ya ke judicial inquiry udah bat uhap ban submit ya ke report ya ke kabinet kan session ya ke rai la ban register case ne em hanta kanumdan justice dimarkan lah haple ya kabinet ke bapak ban peniap kanum rai pi ban persitom ya kita dipulit ba peniap namar balada mundai baka pa ke government mpa ke kabinet kemudian kita ada ban suspend immediately ya gini dipulit lada ke government ke on case like kem wat num penistom wat num ta kemudian dipulit kibasiak lah ban suspend 26/11 ha ke Bangladesh ke Mumbai attack balai yang Ajmal Kasab di Kem pensitam kat kum gaai talada ba serius bam kuah dar blai udan bentah kata kebaki charge maki yang we are having incriminating documents bau involve hak IED plus
boleh film sukam. Punish you according to the law. Ba ladaka sokar kasnak kuman kumne. Nyindawa daka CBI inquiry. Haka CBI inquiry kinat lot. Kimian konspirator yang ada ke penlap kinat lot. Lamar nyimhun ya kerkom register case jong ke Meghalaya Police. But the Meghalaya Police ke register 304 not 302. But upulet arklur un interrogate lana investigate yang SP bohab salib sifausin hak sisni kalak belong. Penumyo justice hamtaru penumyo justice. Kepala benar justice kedaitan ke CBI inquiry. Hangta tengok ngipi kiming konspirator kin sangat lut. Menrai kini ke clear message ya ke government kalau ko sarkar ko nong yalam but persong nong remba nganai nuksai pi kawai menba ke Indira Gandhi dalam Prime Minister kalapha ia kata ke Blue Star Operation hapo ke Golden Temple kaya kebaca ke Indira Gandhi Prime Minister di bodyguard jongka Usatan Singh batu bin Singh di kerwit kita long gede gandai ke message bahang ne re kasi giru ki pulet kasi gibun kijai thang kiu gidon kijai dingdo gidon kijai gidon bama yo harung kesnam Tirar Singh kesnam piang dong ba kin kerwit kelai pi ki minister bat ki chief minister kejusap kuman jupi kembut bapim kwa ban ai yang jing besar ke bohok benar pinai pinjing besar bohok benar mar bapipa mapika pipa i mapi ban peniap dalam pa mapi suan ke ambulans habalik cambria ki jura ambulans pulet pas haka history jang senang keton masar pas imat badan corona imat lapre lupa bat oksigen bro apa ke ambulans ya ini kiboy arsap jumpi to sarkar Sobha ai ya kejing besar ke bohok na ke benta ke yin ke sem dong bak siris ikurem ki pramarjan merpa pateng ketu kejing sewa kuli kanuan hakane ke jabeng jimut je berkat jongki kan keta ya ki mentally ndai ba pipenyap tang wai pipenyap the whole family la ta dau ke jing besar ke bohok la da phim ai menta ublei un sa ya phi yang scam ke senam keton masar ngidan likely kistasu balada phi man kesni balada kemai ke jing besar bohok ublei se besar ki na jorong bakwa ba tenang ni menta kai ke belaja hak senang mulai menta kedai ke model locality keban pun KM4 ia ke beri hunyo trap berokoi nilai menta haparo ke saudong ki jaka nilai ya ke jingbi ke jingki jong ki kon sama ke jingki jong ki lang keme ki lang pa ke jingki jong ki lang ba ban mandra ia ke jing sesar ke bohok nilai sakni lot bohok lang brewan jongi nomor breai nilai pelat kita ki kon Kristan menjo ban kamai harta tasgi pietang harta tasgi yang baik tong serta hak pengut namna ong chief secretary ya kena tiba kat prasniam sapo msya banlay yung mana nanek jiga siang kabiang ay kanta effective ina hayet kapay po nag-aagam na mentau benai September justru syak yang kena berkenuan setengah dah bagi senran dikeli yang benar-benar oleh segi lima kepenang utan yang wei kunarit apedang lemda bilang kumle kunarit penemuarong ke lima kepenang mensua abadan Jepang jeng sistem yang leksi meni leksi jeng seng meni jeng kau jika mentah yang tak sedang boyak lewat lek dan jurho walek
Ndon seasonal flu syo, ndon bayang kliek syo, ndon penhir syo lah sudah COVID baik. Baik ba, yunai ban seng ban yang halak jong kenong rem ban sotu yak ke hak lejong. Yak kwa ba kiwei kinirap yoki, nai pide benirap daladi yaladi.